halkan oo ah magaalada Makina Road dalka Kenya waxaa ka dhacay kulan weynaha sanadlaha ah ee ziyaarada Sayid Sheekh Mohamed Raamole radiyallahu anhu. Kulanka ayaa shalay galab ku bilowday barnaamijyo waaweyn, xalayna waxaa xigay dhafarkii ziyaarada. Maantana waa maalin kale oo weyn. Maanta halkan waxaa ka dhacay kulan weynihii gabagabada ziyaarada multaqihii caalamiga ahaa ee kulmin jiray culimada waaweyn iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulan weynaha ziyaarada iyo multaqahan caalamiga ah ee culimada Islaamka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay al-Calaamatul Murabbi Sayid Sheekh Maxamuud Nuur Sheekh Cabdiraxmaan Sayid Yuusuf xafidahullahu ta'ala. Makina Road ayaa maalintan isku bedeshay bar kulan aad u sii baraka leh oo isugu yimaadeen culimo waaweyn, ducaad iyo kumanaan muslimiin ah. Codka dhigriga, ducooyinka iyo jiibinta wadajirka ah ayaa hawada isku qabsaday iyadoo qalbiyada lagu beeray farxad ruuxi ah. multaqahan culus ee ziyaarada oo loo arka mid kamid ah fagaarayaasha ugu miisaanka weyn ee lagu mideeyo culimada iyo muslimiinta bariga Afrika ayaa barqanimadii si rasmi ah uga furmay gudaha xarunta weyn ee Sayid Sheekh Mohamed Raamole magaalada Makina Road ee dalka Kenya. kulanka ayaa ku furmay qaybaha kala duwan ee xalaqaadka dhigriga oo aad loo jecleystay. محمد ورسول المداد يا المداد يا طوبى للطيبين والطيبات فطرتم طيبان وين المكان دانكم بابكم إليه يمينا ومكينا حياتكم نورانا من فيها المختار أبو بكر وفيما بحبيبه ما يتناع وشافعنا يوم العشر ياخذ بينه ورشادا جردنا جرادا دولة لا إلا بفضل جود بها ومقالا إلى النبي فسواهن سبع سماوات
حيث الرسول كان فيهم كافرا له مقام لهم رحمة الله نعمة لمن حبها به اللهم صل على محمد رحمة الله نعمة لمن حبها به dikriga kadib waxaa xigay khudbadihii mashaayikhda ducaadda iyo marti sharafta waxaa dadka la hadlay culimo waaweyn oo ay ka mid yihiin mashaayikh caan ka ah bariga iyo bartamaha Afrika kuwaas oo dadka ay si kal iyo laab ah u dhageysanayeen culimadaas waxaa ka mid ahaa jeermanka dariiqada qaadiriyada dalka Tanzania fadiilatu Sheikh Khamis Abdurrahman Maliba fadiilatu Sheikh Sharif Umar Sharif Muhammad Sharif Abduqaadir oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Zanzibar عالمك وين الداعية وعداقة شيخ عبد الله برالة جامع شيخ وين الداعية عنك شيخ عبد القادر السني هي علماء كلا أو بدن علماء أياد دوينها أشرحي أهمية دوين أي لا هي إنسدان أو كله لو زيارته علماء الإسلام كا لأن نولي تاريخ دودي يدلال دودي أي عالم كا كجارسيين دين تصوبان إسلام كا علماء أيا مسلمين تكبورية إني كفكران سيدي أوها جاجين لهايين جودها نفتو ذا جريدة كهر إسقعان قبطان أو ديار جروبان سيدي أي قيبتو ذا وقعدان لهايين دخن جلينتا فافنتا يدفاع الدين تنصوبان إسلام كا siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atatoa ulingano atasema aina almutahabbuna bijalali alyawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluhu wako wapi wale wenye kupendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala leo nawaweka katika kivuli changu siku ambayo hakuna kivuli isipokuwa ni kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wawili wenye kupendana kwa ajili ya Allah Mwenyezi Mungu atafunika katika arshi yake katika kivuli chake siku ya kiyama Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo tumejenga udugu huu na mapenzi haya baina yetu watu wa Sheikh Muhammad bin Nasir na baina ya shekhe wetu Sheikh Mahmud kwa hivyo Allah mapenzi haya nasaha ya kwanza kabisa yaendelee lakini hata siye kwa siye pia kila mmoja ampende mwenziwe kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama wale watu wawili tu
wenye kupendana kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu ataweka chini ya arshi, chini ya kivuli chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafsi, nafsi, moyo, 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 moyo. Safisha moyo. Safisha moyo. Wewe unataka kuwa mcha Mungu. Wewe unataka kupata ilmu. Hizi nuru hizi ya uchamungu, nuru ya ilmu, havikai mahala pachafu. Nuru ya uchamungu, nuru ya ilmu, havikai mahala pachafu. Safisha moyo wako ukitaka uchamungu. Safisha moyo wako ukitaka ilmu. Wewe unataka ilmu, kitu kikubwa, lakini moyo mchafu kweli, humpendi ndugu yako Muislamu. Wewe Muislamu wa namna gani wewe? Muislamu wa namna gani? Humpendi ndugu yako Muislamu. Moyo mchafu. Mwenye moyo safi anamchukia ndugu yake Muislamu? Mwenye moyo safi anamchukia ndugu yake Muislamu? Hawezi. Tunafahamiana mashekhe zangu na shekhe wake Sheikh Abdallah bin Hamad anaambia, mwanangu, Allah hapa. Safisha moyo wako. Safisha moyo na moyo mchafu. Tunaelewana mashekhe zangu Kwa hivyo Allah hii amana hii katupa bwana wetu Sheikh Muhammad Nasoro, na sisi kwa sababu tumekuwa ndugu. Sote ni ndugu, Waislamu ni ndugu. Al-Muslim akhul muslim. Al-Muslim akhul muslim. Kwa hivyo nimeona zawadi hii zikuzawadieni, nikupeni zawadi. Ndugu kwa ndugu wapendane. Lazima ndugu kwa ndugu wapendane. Alhamdulillah, Sheikh Muhammad Ramol Sirullah kafanya kazi kubwa ya kulea nafsi za watu ili wakae kitarika na waishi kitarika. Na alhamdulillah imethibiti hiyo. Huu mkusanyiko tulionao ni sehemu ndogo ya mafanikio katika yale makubwa yatokanayo na malezi yake. Na ndio maana tumeweza kutoka katika nchi mbalimbali. Tumetoka huko tukiwa makabila mbalimbali, lakini tumetoka katika namna mbalimbali tukakusanyika pamoja kufuata yale ambayo yatakutuweka sawa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kupata radhi zake na tuingie katika neema zake. Alhamdulillah, kwa mahaba makubwa na kwa ithbati kubwa, bwana mkubwa huyu Sheikh Muhammad Ramol Sirullah amempa makamu ndugu yetu, kiongozi wetu, mpenzi wetu, Sheikh Mahmud Nurullah. Kwa ridhaa yake na kwa maelekezo aliyopewa kwa ishara mbalimbali, hana namna ya kufanya kinyume cha hivyo, ila ni kutekeleza kile alichoelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, ila ni kutekeleza kile alichoelekezwa na mabwana. Na alhamdulillah, kwa kufanya hivyo amenadi sada. Ni uji letu sasa kuzingatia kwamba huyu ndio kiongozi wetu. Basi kinachotakiwa ni kwetu juu yake as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha. Lazima tuishi katika hali hiyo, na hivyo ndivyo walivyoishi babwana toka huko alikotoka. Hata mkawa wengi kiasi gani, lakini lazima apatikane mmoja awe ndiyo kiongozi wenu. Ameanza hivyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakashika kijiti mmoja baada ya mwingine katika wingi wao, lakini mpaka ilivyofika zamu ya mashaikh zetu, pamoja na wingi wa wanafunzi, lakini anapoondoka shekhe mmoja anakuwa ndio kiongozi, na waliobaki hawana budi kukubali na kumfuata kiongozi huyo. Tunarudi pale pale kwenye mahaba
lazima tarika iwe ndani ya nafsi, iwe ndani ya moyo. Tarika ikishakuwa ndani ya moyo, moyo unajaa nuru, na kwa nuru hiyo basi haya yote yaliyo mazuri utayaona na hayatakuwa mazito wewe kuyafuata. Lakini tarika ikiwa haipo ndani ya moyo, hata haya mazuri hutoyaona, kwa sababu ndani ya moyo tayari mna kiza, na kwa kiza hicho huna namna ya kumuona aliyemwema wala mbaya, wote utawafananisha katika hali isiyo mzuri, na ndio itakuwa maisha yale ya kukanyagana na kusukumana na kufanyiana vurugu. Tuishike tarika. Tarika ndio mwongozo wetu, tarika ndio maisha yetu. Mabwana wametuelekeza vya kutosha, na alhamdulillah hatuna sababu ya kubabaika na kwenda kinyume na hayo. Fahari yetu ni kuona kwamba tumekuja kutoka katika miji mbalimbali, tumekuja tukiwa makabila mbalimbali. Tutaraji vya kutosha kabisa kwamba ile siku ambayo Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakayotukusanya katika mawanja yake, basi sisi tutakuwa katika kundi lile alilolieleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Watu wanataharaki katika hali mbalimbali, lakini pana mimbari ya nuru, na katika hiyo mimbari ya nuru wanakusanywa watu wa hali za namna yetu, tuliotoka katika makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, miji mbalimbali. Lakini nini kilichotukusanya? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ataulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati akielezea sifa hii kwa masahaba zake, akiwataja kwamba watu hawa wenye sifa ya namna hii, hali ya namna hii, masahaba wanamuuliza, hao ni malaika au ni watu gani hao? Anawaambia hapana, ni wale wenye kutoka katika miji mbalimbali, mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, lakini wamejikusanya kwa ajili ya kumtaja Bwana Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hali ya ikhlas na takwa. Basi hao ndio watakaopata kivuli hicho, na watakaokaa katika mimbari hiyo ya lulu, siku ambayo watu wanataharaki kwa uzito na mashaka ya hali ya siku hiyo. Machache haya niliyoyasema yawe yenye kuzingatiwa, kama tulivyoambiwa kwamba ubora wa maneno ni machache lakini yenye kufahamika. Inna ashrafa al-ilma la yunkar wa ma warada fi fadlihi la yuhdar, kama qala azza min qailin alim, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, wal afwa minkum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحباب الكرام، آمين أيان الله يا شيخ. أنتم الشيخ يعني حكم إيه، لكن والله سرادي والدعاء علماء وحي شيخ دعاء آمين بالله هاي أذكرنا يسأل الله نقدره. والحمد لله رب العالمين. مرهدان كسوغ يبقلني أنت أنا مشايخة وجهابنا كلا تمد وقبل أن نسوق إيمانين هي سياسة هي وحيالها ما تلا سوق إيمان إله درتي سيدين سوق تمد يولي قاس مكرم كا مشايخ ذين مربين تأنا كمدا والدين تكمدا أنصو زيارني إلهي نسوق بقلي أيامكم هذين. الحمد لله رب العالمين. أنت كذب. أحباب الكرام، أن حلي وحنسوق قلني يا بالله صومرني والدحر في حاله عجيب وغفلة الناس منه أعجبوا. حلقة أن كجرنا وحلي عن هذاتك الدنيا الراعين أوليدي علماء اللي قعر هيو حدي إلها نسوى فجي أو حين إلها وشوهين أنبا معناها ذاتك ما أنت وحكي شيء أن أهين أيام بكسر نانينو أنا كلي وحين إلها كسر هي يا أنبا مارة علماء سوين كجرنا ما هدان عبين جعلها شيء قوضة إيو أي قد بسعتك هدان جعلنا هي تاسان إلهكم هدية وإله نقول أنا وحنا كسر قامل لها وعدي وحفي عن الله شيء الله خير كجزيه ولما دي نوجي سارنتان يرجع مارته كسر قبل كل جود خيرك الله إنه أقبله الله إنه أقبله خاصة حدنا وحنا حشمتك سيمضا حلي مارته حاجة مولدك النبي عليه الصلاة والسلام
وأيقا لما يدمن جرين ده النبي قال صفات كيس أيضا مولد كان منه في على الكفر وبال يعلم يا وكاس عليهم باس بيقطها بشوا ضد بهدو حيلهم حي بشان أوك عانو حي أن حسين هنا حي سيل كرر أودين هنا النبي قال بحدي سلام بوحكوها يقا لما بوحكوها مرتي باس بكوي هي يا صبحي نبو باس كوي هي وين مركه أنا خير بنويها إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إله ما إسكاله سبحانه وتعالى إن سوى فجي زيارة شيخنا وين شيخ محمد بن حسين شيخ محمد راموله وكسو بيغانتا دلashadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam bishii u dhashay bilowgeedii iyo aakhirkeeda labadaba ilaahasna soo waafajiyaa mahad iska leh. ikhwaani culimmada waxay nooga hadashay waxay ahaayeen alxubu fi llaahi waalbuqdu fi llaah. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ina siiyo tara almu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaatufihim mathalu ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru jasadihi bisahari والحمى. مؤمنين waxaad ku ogaanaysaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam isjacaylkooda isku naxariisashadooda in ay yihiin hal jir oo kale, adiga jirkaaga madaxaaga ilaa ciribtaada oo kale. haddii ay ku xanuunto faryarta cidideeda hadday ku xanuunto qandhaa ku qabanaysa oo faryarta hoos bay ku taallaa maxaa ilaa kor qandhada ku keenaya hal jir ayaa tahay. sidaas ayuu nebigu ku mithaaliyey mu'miniinta isjacaylkooda isku naxariisadooda. xadiid kale wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashudu bacduhu bacda. mu'minku mu'minka kale ayuu u yahay wuu isxoojinayaan, waa dhis oo kale. haddii hadda hal tiir meel laga taago keligii ma taagnaan kara, waa in tiir kale lagu celiyo, mid saddexaad lagu daro, afraad, shanaad, ilaa ay noqdaan tiirar xoog badan. marka ilaahay subxaanahu watacaala culimmada na wacdisay ee inooga timid tanzania iyo dhammaan daafaha adduunka oo dhan oo u timid ziyaarta sheekheena sheekh maxamed raamoole, ilaahay ha ka aqbalo. waxaana ilaahay ugu ducaynaynaa dhammaan mashaaikhdii iyo khulafadii sheekh maxamed raamoole ilaahay inuu barakeeyo, xerta ay wax u aqrinayaana ilaahay inuu ka dhigo kuwa caalamka o dhan diinta gaarsiiya. waxaan mar labaad u mahad celinayaa saxaafadda tv-ga weyn ee almaxamuudiya, maadaama uu yahay tv-ga maanta ay tv-yada kale martida u yihiin. tv-ga kale oo dalsan oo tv caalami ah oo ad ogtihiin soomaaliya in aada looga fiirsado, jamaaca alkhayriya oo asaga diyaar ah, iyo dhammaan intii ka faa'iidaysatay inay muuqaalkan mar dhalayga ah mar soo baxa ah ka faa'iidaystaan. culummada iyo dalabada iyo mashaaikhdana ilaahay cimrigooda ha noo dheereeyo, diinta iyo wanaagga ay wadaana allaha maaragtay noo cizeeyo, mashaaikda inay dhimatana allaha u naxariisto. wabillahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. munaasabadda ayaa waxaa si rasmi ah usoo xiray alcalaamatulmurabbi asayid abusheekh maxamuud nuur sheekh cabdiraxmaan sayid yuusuf xafidahu llahu tacaala, oo mahadcelin u jeediyey culimada iyo marti sharafka kasoo qayb galay ziyaarada. khudbadda sayidka oo dhinacyo badan taabanaysay ayuu sayidka uga warramay faa'iidooyinka dheeraadka ah ee laga helo ziyaarooyinka noocan oo kale ah, kuwaas oo xoojiya xiriirka uu qofka la leeyahay rabbigiisa. waxaan soo gaarnay ikhtitaamkii xafladda ziyaaradii sayidkeena sheekhana sheekh maxamed raamoole rasuulullaahi radiyallahu canhu. culimmada dhan waxaan leenahay khayr allah ujaaziyo, axbaabtii, mashaaikhdii, ashraaftii, ahlullaahigii, muriidiintii ka soo qayb galay ka kala yimid min anxaa alcaalam, wadamada caalamka iyo waddan kenya daafihiis ka kala imaaday. waxaan leenahay khayr allah idiin jaazi kulligiin, baaraka allah fiikum. ziyaarada awliyada waxaa lagu yaqaanaa nafaxaadkeedii, madadkeeda qof walba inuu ka arko naftiisa, qalbigiisa iyo diinkiisa iyo gurigiisa inuu ka arkaa lagu yaqaanaa. qofkii qalbi fiican ku imaaday, qalbi fiican qofkii ku yimid oo ilaahay dartiis u yimid, wuu arkayaa isbedelkeeda, ijaabadeeda. majaalistan oo kale ziyaarada awliyada waxaa ku jira khayraad fara badan. ziyaarada weliga lagu magacaabay oo la soo ziyaaranayo waxaa ku dhex jira khayraad fara badan baa ku dhex jira, waan la soo koobi karin.
oo kulli kitaabka iyo sunnada nabiga ku soo arooray calayhi salaatu wasalaam oo adilada ay caddaysay fadaa'ishooda oo kala duwan tawxiidka la akhriyo tasbiix la akhrinayo taxmiid la akhrinayo ilahay lagu shukrinayo salawaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo mid walba ka mid ah fadli khaas u leeyahay darajaad iyo xasanaad aan la soo koobi karin u leeyahay laa ilaaha illa allah hal xabo ka mid ah waatuu nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam toddobada samo iyo toddobada dhul haddii miisaanka dhinac la saaro walaa ilaaha illa allah fi kifatin laa ilaha illa allah hal kifada kale dhinac kale miisaan laga saaro la rajaxad bihinna way ka cuslaanaysaa laa ilaha illa allah ajarkeeda darajaadkeeda hal xabo laa ilaha illa allah ayaa ka culus oo ka weyn toddobada samo iyo toddobada dhul hal xabo markii nabiga hal mar ku saliso calayhi salaatu wasalaam man sallaa calayhi maratan sallallahu calayhi biha 10 qofkii hal mar ugu saliyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa 10 jeer ku salinaya 10 raxmad ilaahay baa qofkaas la siinaya halkii raxmad intee la egtahay raxmatu min raxmaatillahi intee la egtahay subxaanallahi walxamdulillahi nabiga wantuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu bixinayaa ajarkooda samada dhulka intuu dhexaysa ay bixinaysaa markii la yimid meeqa laa ilaha illallah la akhriye meeqa tawxiid baa la akhriye meeqa xilqo dikri la akhriye lama soo koobi karo khayraadka marka ka soo xasilaya waxa ka cajaab la maxabadi ilaahay dartiis wal ilaahay u jeceshaa mu'min ilaahay dar ilaahay u jeceshaa oo diinta ilaahay ku magac baxsaday oo diinta ilaahay u khidmeeyay من علامات محبة الله ومن علامات حب الله أن تحب أولياءه وأصفياءه وأنبياءه ورسوله من الجعلاته ولا سيما الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم خير خلق الله حبيبك إلى أن الجعلاته عليه الصلاة والسلام من علامات محبة الله كما تاي إلهي أن الجعشاي إلهي أن أكجعليها يا علامة أتاي مركا محبة النبي عليه الصلاة والسلام والوك الهرمرة والوك الدرجة بديا والوك العرب في عنادا والوك الخير بتصدا قفك كان محبة بدن ما لا ترتمي كرتين محبة الوكالة تجي محبة مع التقوى محبة مع الاستقامة والوكالة تجي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وحي كوهر برين ومدة وقصر برين محبة النبي عليه الصلاة والسلام مركز سيد علي ويدي كرم الله وجهه رضي الله عنه النبي سيجعل ذين هذا أصحاب تتهين سيد علي نوشك النبي سيجعل ذين عليه الصلاة والسلام محوري كان والله أحب إلينا من أموالنا وأنفسنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظما والله وحر نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحن كجعلين نفتنا مالكنا آبياشنا هويوينكنا نبي محمد كجعلين عليه الصلاة والسلام انتو سيد علي دارته والله ويري قف أون ودي من ربا ونفتك بحربته وبي قبولا كاني كدر ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام ومد سيد أبو شبح حمرام ولا أنكو أرقني ومقامك كجاري محبة زائدة سيدك أبو شحرام ولا هدي مشايخ سو أركو وحلقة إنه أوي اللي كتماده وحارك جرني نبي الله الشيخ عليه الصلاة والسلام أما قصيدة الآخرية إن اللي أنت أقول قشو نقولك مرة كوجل القشو محبة النبي عليه الصلاة والسلام وحارك جرني محبة إلهي الشيخ إنه يسبدله أويه وآد حالك يسبدله وحتى أنا لقبان كرم مرة أركض سيداسي محبة إلهي يا بارك للجبناي ولا أولاي ولا نوراي والنهضة مرك الله نجوا أنفعه محبة إله الله النصية محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة الصالحين الله النصية زيارة سي عجائب له سي عجائب له في عن أو وين بأوجا شيء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأكرمكم الله وشكر الله سعيكم وبارك الله فيكم ziyaaradan oo sanad walba si joogto ah loogu dhigo magaalada Makina Road ee gobolka Kwale ee dalka Kenya ayaa sanadba kan ka dambeeya sii kordhisa tirada muslimiinta ka soo qayb gasha iyadoo ka dhigtay goobtan mid ka mid ah xarumaha ugu barakada badan ee xuska iyo isku imaatinka muslimiinta gobolka Cabdirasaaq Cali Guuleed Al-Mahmuudiyya TV magaalada Makina Road.